Ste spremne? Hoćem vam samo reći da je prvo mjesto v gađanju ovoga osvojil Gruntovec, drugo Sigečko srce, a treće Peteranec. A sada, drage moje, ruke ostavite vani, dižite suknje, umečite, kaj ti? No pa normalno, pa to se zna. Dve ekipe idu dalje i ovoga tako. More! 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 Svi rečite! More! I vi isto, more! Da, 8 mjeseci u sedmu. Dobro, onda 3, 4, sad! Bez ruku molicu! Molim vas, pogledajte kako se to lijepo umeće. Tam si staniš. Sutra malo. Ajde. Koliko ima, koliko sam imala? Opa! Tako je! Gruntovec!